First of all, the EPAC TV News welcome. Hanagi Chief Minister na pham thadok khibadagi miyam na wangang baga thangna ba mikupta phabagi thabak lep khiduna miyam gi aning apam mayik sengna phongdok ngamna le haina kairau kendra gi MLA Lawrembam Rameshwar Maitai na phongdokre wafam masi mayang Imphal da pangthoki ba thorom amada pawmising hangbu hangamagi pakum piraduna MLA na phongdokki ban MLA na makhata na hai matam amada miyam lengak adu पाइली चीफ मिनिस्टर की मयोक्ता पेंदब वफम थमलुब खुदिंगी फादुन चेराक पीबगी थबक चथरमी मियाम पुंब महाकी मयोक्ता वांगाम ngamnramde adubu hanagi lengak pairamba चीफ मिनिस्टर ना हौखिब फेब्रुवारी तंग मापनदा CM famdagi resign तौखिबदगी मियामना अनिंग अपाम मनिंग तमना फोंदोप ngamjare हौजिक मणिपुर थोलिब इरांग असिदि पाक हेक्ट लोसिन ngamखिरोय hanagi lengak chupli pairamba aduna lisang sina loiramba haibidi lisang sina soiramba kaya adu matam khardi changkigan adubu charangna basi anobo lengak amagi anobo leader ama laktuna soidan losilagani thoram adu mahaki wakhalon phungdok aduna mahakna makhata na hai tholib irang asibu losinana bu hotna bada maitai pangal amadi naga singna chauna mateng panghanningi maitai ga unaba yadraba sing adu maitai pangal amadi naga singna haibidi unaba yagadoribani makhoigi wari sanaduna pau phodok handuna irang ngasi losinbada mateng pangbiyu manipur gi sakam sagatpada manipur khunda minariba pur kudimaki achaubo thodang lei haibu wafamju kairau kendra gi MLA Rameshwarna makhata na phungdoki nakalla maromda manipur gi electoral constituency sing semdok tringaida illegal immigrant sing thidoktuna maramda halan kinaba thabak han lokhatnaba Rajya Sabha gi MP ningthau sanajo bulaisemban parliament da taksinkhre Parliament mifamgi zero hour ki matamda MP ningthau sana jawbana illegal immigrant ki wafam masi house da pukatlatuna hai Manipur gi hojik oiriba law and order gi phibam masi yengduna state asigi leiriba electoral constituency singda semdokpa haibasi achumbu oiro haukiba kumja lising magchama palhumphuma pandagi kumja 2024 phawbada Kangpokpi Tengnopal Chandel Churachampur amadi Phejol district ta mahausaga manadaba mongda khul chatrek kunchamathoi leirambadagi khul lising amaga chatruk kunmari hengalakki chahi yankhairom asida hengalakliba khul masing asi chanipan ga mudra humdoini haibidi chada chamaga kunithoini adubu naga phrum namna tab mafam singdadi khul masing asi changaga kuntaret tagi changaga humputar oiduni yamlabada khul masing nifumapan hengatuna chada mapan khak hengatki asumna akaknaba community amana namna tab mafam singda mahausaga manadaba mawngda khulmasing khangin hengalakpana maram oiraga hairiba community asina manipurda politically khudong chaba launanabagi damak aranma thabak kaya chathari haiba masana adumak takchari haiki MP ningthau sana jawban makhata na hai illegal immigrants sing asina Indian administration da khuthingjinabu hotnari makhoina Indo-Myanmar ngamkhai khudong chaba lauduna illegal infiltrators sing khuthangda electoral politics sanari maram maduna delimitation tawbana chingba yauna electoral constituency sing semdok semjin tawdingi mamangda kumja lising amaga chama panyankhai mathoi da yimpham oiduna NRC chatnanbag loinana illegal immigrants khandoktuna masagi maramda halan kigatabani khongthang asina maram charaba amatta ngairaba warosin oigani madu natrabadi state asida achoba demographic imbalance thoktuna yelhomi sing masagi maram maktada awaba kaya mayuknaragani loina ni yelho purup singi tungi punchi tam ngamdaba phibam amada taragani haina MP ningthau sana jawban India government ki puning chingsinki tasengna hairabada hauji manipur da kuki sing landarak pagi wathok loikham naidab leirakib adu PR lengak leirakibadagi nongmai kapagi chang singtha ningai oiba mong hantakrabasu lal gi wathok loire haina lobudi yadri Central government maiti yamasung kuki ani gi marakta wari sanaba haunanaba thorang leire wathok asugi waroisin puknanabu hotnari hairibadu karamba mongda purakadoribagi haibasi miyamna wahangoina hangnari Central government ki maiki degi karamba phibamdu waroisin purakadoribanu haiba chapchana khangan masu leitri masina sahicha kayagi mamangdagi apunmugi saktam ngaklak khiba manipur yelhau mising miyamgi mafamda singnaba amadi puning leitadaba atumuk leiri Miyamgi mafamda chingnaba leiriba maramdi wathoki warosin puknanaba wail chathabada yong talyengi thong chathaduna apunbagi saktam amadi administration akaiba pirakadra haibasini adubu Union Home Minister gi maikaidagi
कुकीसिंगना तालिब डिमांड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीरोई हाइब वफमसिंग हंजिन हंजिन फोंदोखिब अदुना मियामगी पुनिंग अमसुंग वखल खरा मखै लैता हंदब नत्ते सेंट्रल गवर्नमेंट की फिरेप असिदा मियामना कदाई फाउब थाजब थमगदगी हाइब लांगतकना लैरिबगी मरमदी सेंट्रल गवर्नमेंट मियामद पीब थाजबसिंग थाबक्तु ओंथोक्तब अमदी ngahyak ngahyak ki oibu wafamsing phongdoktuna lakhibadagini कुकीसिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौदुना मैतै हाटपा अमदी युम कै मै थाबगी क्राइम चथरखिबा सही अनि मपुंग फजिलकलब मतुंगदा सेंट्रल गवर्नमेंट की माइकैदगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड पीरोय हाइबो वफम मसी लांदाबा होरखिबा मतमदा खंगहनबग लोइनना वारोइसिन पोकननबा फिरेप लौरंबा थोक्लबदी मियामगी मफमदा मयुकनरिबा अवाबासिंग असि मयुकनमदबसु याय कुकीसिंग अकनब लंथिंग चथरखिबा मतमदा सेंट्रल गवर्नमेंट की माइकैदगी वाथोक असी मपाल लमगी खुद यावी हाइरमबदगी अमुक वाथोक असी मैतै अमसुंग कुकी अनिगी मरक्ता थोकपा कांगलुपकी इरांगनी अमु हाइदुना मनुंग लेनबा मोंगदा चथदुन लैरखिबनी मतुंगदा वाथोक असिगी वारोइसिन पुकनबनी हाइदुनी यूनियन होम मिनिस्टरना चिंगी सरुक ngakpa aduga CMना तंपाकी सरुक ngaknabani हाइदुना बफर जोन सेमखिबा अमदी कुकी सिंगबु अखनबा पैरामिलिटरी फोर्स अमन ngaksinbadagi हेंदोक्तुन अपुनबगी सक्तम ngakलिबा मैतै सिंगी मथक्ता पुनः लंदा मिनरखिबगी वाथोकसिंग लैखिदबसु नत्ते थौंग असिना मरम ओइरगा सेंट्रल गवर्नमेंट अमदी सेंट्रल फोर्सिंगदा मियामना थाजदब अमदी पेंदबगी खोलाउसिंग लैरखिबनी अदुबु सेंट्रल गवर्नमेंट की माइकैदगी स्टेट असिदा PR थमजिनदुना वाथोककी वारोइसिन पुकननबु होटनरखिबा था अनि मपुंग फजिलकलब फावबदा वाथोक असिगी वारोइसिन पुकनबगी माइकैदा कदाई फावब खुमांग चौसिलबगी हाइबा खंगबंग ngамदन लैरि वाथोक असिगी वारोइसिन पुकननबगी दमकता स्टेट असिदा था कया PR थमखिगदगी हाइबु हंग लैरि अम्मरोमदना BJP की MLA सिंग मरक्ता अनौब लेंगाकलोन सेमनबनी हाइदुना खोंगबु सेमनदुना चेनबा चोंगबु उबा फंगली लुरिबदी अनौब लेंगाक सेमननबु होटनरिब MLA सिंग मरक्ता लुचिंगबु ओइनिंगबा कया यावबदी करंबा लुचिंगबना लेंगाक सेमंगंगदौरिबगी हाइबु हंग लैतबसु नत्ते लुचिंगबु मुन्नबगी वाथोकना लेंगाक सेमननबा मेजॉरिटी फंगबा ngамदबा थोक्लबदी हानगी चीफ मिनिस्टरना लुचिंगबा लेंगाकलोल अदु अमुक हंजिल हलकद्रा नत्रगा प्रेसिडेंट रूल मखाताना थमजिलकद्रा हाइबसिसु नैननिंगाई ओय हौजिक लॉ एंड ऑर्डर की फिबम असिगी येंगलगा प्रेसिडेंट रूल लेंगाक मनुंगदा वाथोककी वारोइसिन प्रोपर पामनरी करिगुमा प्रेसिडेंट रूल लेंगाकना वाथोककी वारोइसिन पुकननबु होटनरिबनी हाइदुना मनुंग लेनबा मोंगी थोंग चथदुन लैरबदी मियामना प्रेसिडेंट रूल लेंगाककी थवोंग थौसिलगी मयोक्ता पेनदबगी खोलाव अमदी खोंजंगजिंग चंगसिलकपा थोक्लबदी करी फिबम ओइरकदगी हाइबगी मिपाइबु लैतबसु नत्ते सेंट्रल गवर्नमेंट वारोइसिन पुकननबगी लखलकलिबा खोंथांगदा मियामना थाजबा थमलिबा सि मंगहनदनबा होटनदुना खोंगलै तुनु वारोइसिन पुकननबु होटनबियु मनुंग लेनबगी मौंगी लेंगाकलोनगी खोंथांगना चौखटपा खोमांग चौचिलहनबा ngamloi लॉ एंड ऑर्डर अमसुंग सिरमिटलोनगी फिबमसु फगतहनबा ngamloi हाइबसि थाजबि मियामना सेम्बल लेंगाकना मियामगी याइफनबा थबक तौइ मदुगी दमक्तनि डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अम ओइना मियामगी चाहि मंगागी हक पिदुना लुचिंगबा अम ओइहलिबनि लुचिंगबा अम ओइबगी वखलोन पुथोक्तुना मियामगी याइफा थोरंग पाइखतनबा थागतखिबा ngakतनि मियामना थागतखिबा मिहुतसिंग चाहि मंगादि निंथौ ओइगदौरिबनि मखोइगी अपाम्बा अनिंगबदा तौनिंगबदा तौगदौरिबनि लाइक लेसु हाइरबसु हाइद्रबसु सेल पाइरबसु पाइद्रबसु मियामगी लुचिंगबा मपी मपागी मिंथोल पिदुना मनिंग तोहलिबनि मियामदा नोनजदुना खुरुमदुना चाहि मंगागी हक पिबियु हाइदुना मिखल ममांगदा मियामदा हाइजखिबा कया अदुगी मतुंगिना असेंबलीगी मिहुत ओइना थागतखिबनि मिखल थेंगनद्रिंगैगी ममांगदा वसखिबा मियामदा थमखिबा थाजबा पुनमक भोट काखरगा कावबगी चटनबी असिदि लैहन्निंगदे मियोय लिसिंग कयाना पीखिबा थाजबा अदुदगी हेना MLA सिंग थबक तोहन्निंगी मिचम मियामदी पॉलिटिकल पार्टी दी येंगलगा भोट पीखिबसु नत्ते अफबा मिहुत मियामगी खनगदबा मियोयदा भोट पीदुना डेमोक्रेसी की फजरबा तांगबल फमनखिबनि हाइबसि कौहन्निंगदे अदुबु भोट काखरगा मियामबु कौथोकपा मसा मसागी ओइजबा फंगनबु होटनबगी लेबाक कांखोंग चैरकपनि हाइबसि मतम पुनमक्ता काउदबा फै मणिपुर हाइबा मनिंग मखा तमना पांजरबा लमदा मसि इंडिया की सरकम ओइखरबा मतुंगदा डेमोक्रेसी की चुपली पुंब सिन्नखिबनि फुरुप कयाना पुल्लगा सेंबा मणिपुर की सक्तम चटनबी कया ngak chenduna thamnanaba hotnabada luchingbasingne nupa thokna thabak khardi changi haukiba kumjar 2023 gi megi tang ahumdagi chathakliba akan balala sida luchingbu oiriba kendra humpugi MLA singna nupa thoktabadagi thokpa lani haibasi mipum khudimana khangi
कुकी नार्को टेरोरिस्टसिंगी ओइबा हाइबदी मखोगी लुचिंगबो ओइबा एमएलए तराना कुकी मियांगी दमकता अपाम्बा मखोई हक मखोई अनिंगबा खंगना थबक तौरगा लेमहौरिबा मैतै नागा मैतै पंगल एमएलए यांखैना मखोई मियांगी अपाम्बा खंगदबा हाइबसी याम इकाइनिंगाइनि मयुम मकै थादोक्तुना लांजेनलबा मियांद नतना मयुम मयुमद लैजरिबु लमदम असिगी मियांबुसु हाइफम खंगदन अवाबा मयुकनरी हाइबसी एमएलए सिन खंगदबन कोविड की चैथेंग मतुंगदा कुकी की लान अमुक चैथेंग नंगहलिबा असिना नोंमगी चरा तांजरिबा मियोसिंग द सुफम नंफम खंगदना लेलिबा पुंसी करिगी खंगदबनो लेंगा की थबक तव मियो खरन सफरबसु नोंमगी चरा तांजरिबा सिंग असि करि ओरमगनि खनबी अवाबगी चैथेंग मरक्सिदा नोंमगी तंगाई फदन चंगबु नपसागी चेंग मियामदा मतम चाना फंगन ngamdraga kaithel da maman wang ni yoliba subsidize rate da miam da LPG phangan ba ngamdraga black da marang kaina phanghaliba nongmagi tangai phadana changliba petroleum production ban tawgodore blockade tawgodore haibaga pam thong loliba asida marilina authority na wafam amata phongdo pungamdriba asin karigino national highway animak manipur gi miam na ningtam na chapngamde port ki mamal na atya pakna wanglaba matam asida congress BJP ani na hunnaduna apa sabagi matam natte miam gi chakthung matik chana phanghanna bu hotna bagi mahutta miam na taning loida bo phang kaya phongdoktuna thawna phaba sakpanadi afabani haina haunadi MLA amagi matam ji sahi manga khaktani haibisi kauthokhrabadi hojik leiba MLA sing na mathangi matam lakpada miam na kari pakhum pirakani haibadusu kupna naina bagi tangai phadab leibra haina khalle wafam masi kupna khanthaba ngamba MLA na mathangi mikhalda miam gu loina na chatminabu ngamgani wafam masi nathairaga miam apambagi mayokta selfie-daga mayai ka bachinjak sijinnaraga mi phagani haibisi hojikki matamdi yararoi haibisi kaudaba phai hojik state asida BJP masagi taseng MLA kunthani thoi leiduna majority leina wakhalon manadaba phamunnabagi ithak irangda state asida president rule thamjinkhre hojik su president rule chalairibani MLA masing khwaidagi yamna leiduna majority oiriba BJP na luchingba state lenga asibo chief minister pham thadok halaba matungda president rule thamjinba haibisi yamna tang thukpa thodok amani manipuri politics ki puwari dasu tangkak asi lengdan lehoragani haukiba manipuri politics ki puwari da matam leikiba saknai da political gi luchingba singna chalamba lichat amadi lawramba thodang adu hangkatna yengbusu kanagani khalle hojik tholiba tha kuni thoi hanjilaklaba akan balalasi center na tawning mutawduna khut thingjinduna masagi lengak am leijeriba state asida nampu the president rule thamjinba haibasi miyangi oinadi afabani hainingde center na lorokadoriba phirep adu miyangi damakte afab maikei prokani haibasu thajade adubu ngammi haiduna tawning mutawduna miyangi mayokte leplaklabadi madu miyamni yaba ngamlu haibasisu ningsingba chumgani. The EPAC Group of News was set up on 7th July 2017 as a news networking body. Now it completes 7 years in service. Under the aegis of EPAC Group of News, one news networking YouTube channel and Facebook page called EPAC TV News has been set up in the year 2021. It is providing news throughout the world day and night. Saidur Maibam is the managing director cum editor of the EPAC TV News. He is young and talented journalist of Manipur. Under his guidance, news updates are being disseminated all over the world. Both YouTube channel and Facebook page of the EPAC TV News becomes a successful news channel. It is due the full cooperation of the people. The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it, so that it can serve the people further. The EPAC TV News. Once again, thanks the supporters.